Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwatul muslimun, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Fatahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripan wallah, mga bilang ataw, mga alai parateya, nagumang alai sakal sa iko simbanian sa iko Allah subhanahu wa ta'ala, na ayap man na bendingan tanwi man to, na pesumpatan tanuden, ang kutuwa pa man natutulan, ko kaya paginitaw unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apia penetantua madaklak kaya naganiron ko mga ulama tano, anda ba ini mga binaya ang mga ulama, dirugod sa ikwaya makna niyan na kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sudirong di ka kesukasuya, na ayama na niyan, nakapakaya pa man na sudawon makanagnamian nagyan, kakayo pa man na madaklaw pa man na dirong di mamanutulog. Yang nga kaya pantaganaw pa man na kaya tamanan raktano nag-iisubituan sa Siratun Nabawiyya sa Amul Husn. Amul Husn, maana gito so ragun akang buko. Inuan ng ragun akang buko sa iku Rasulullah alaihi salatu wasalam. Subit sa Rasulullah na pamana miyakang buko bis, o ubadi daaw na niyan na pagkabubayaan wallah subhanahu wa ta'ala kulang wanay nad niyan. Nagudaaw na niyan, ayamaan na niyan na pakatatayaan wallah subhanahu wa ta'ala kulang ulang wanay inad niyan. Na pangulo ulang wanu nabi, nagusulang wanu sugu. Sayyidul awwalin wal akhirin. Pangulo ulang wana miyangaw una agusum ayamaan na niyan na miyangaw uri. Na takinubabis ka pa manatay pangambis wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayamaan na niyan na inisugatong panwallah subhanahu wa ta'ala suka pakambuko. Na sabab roo na giyang kaya bendingan tano nagyaiso kaya wapat o Abu Talib aguso kaya wapat o Khadijah. So Abu Talib nga pakiyam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyang ko taurya ng kutuwa ayamaan na niyan na tanto dinaw pa man nakapendulo ng mga Quraysh ko Rasulullah alaihi salatu wasalam sa itargen sa panulunian na dead na miyak wairan na pamana dead na bayran nun miyak power dead na miyang batasiran nun taman sa miya nagitanwang ko to pama na tiarong ko iran so mga Muslim maguso Rasulullah alaihi salatu wasalam ko suldo taluragun na anda ba ini so Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa iko kinisampayang ko to pa nakapagin kaya kananabirun kaya baluyawun wallah anabi sa ika-10 ragun na miyalalayon din mambu mi sakita din so Abu Talib miya ka sobra 80 ragun so Abu Talib bapa yan pakiyamaan yan na tito kalunsun sa ina ama yan na so Abdullah na kagya mataling masuk ako patian na anda ba ini giin sakratal maut na inubayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inidulu niya nun din sa agama Islam para katukawan tano kudiron matao na so Abu Talib na ini paninindigan yan sa Rasulullah alaihi salatu wasallam nagu ipmamaratabatian na ugaid nagyuto so kabubalwin yan na pakiwata niyan so Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kana ba miyag Islam so Abu Talib dan yan tarimaa sundawan waya makna niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ni sabab pa so panulong sa agama na maluyan kundera ang kuta kapakaruro patayan sa rasa. Diyan kuta dinian pagnangan sa katiruso padiyan. Kati pa man, ila niya man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka, uda niya na mabaas sa iba pa yan, at sa kaniya nabi. Nabi, na sa kapanayaw pa man na manusia.
Naigira manutua mikerata sukater uka kami makasubra sukater uka na putupuang kau lagi di ka manusia na. Aya dinian di mata ay kata gusto ginawa niya na tungko susala ka lama ay ako maparatia. Adiska. Uway. Nagyena ni sabab mga uripin wala apo piyapi ang tanuswaya mana niyan na kadulu na tanusya ko mga uripin wala. Na ipendulu niya noon sa sabutan niyan la ilaha illallah. Daat Tuhan na simba na ruwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaasar buat tigyan ka makakuha ko sa ayamaan niyan na rasunakan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa kasepatakur ka. Nababalaan naman buo ayamaan niyan na Abu Jahal pagtung niyan sa tiginaubang kasangkupan so agama o ayamaan niyan na ama aka. Aso Abdul Muttalib, ubang kasangkupan. Nagyuto so kasimba sa barahelan, mga uripan wala, na tanudan tanuman ka sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daman, kanaman na ba Muslim suwaya maanan yan na anda ba ini mga lukso Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kirang panmisampay sa agamatan mo agama Islam na ayamaan yan na miyang ada silan sa dunia. So Abu Talib na minisampay ron na daniyang paratea. O gayud na pagkabubayan yan, so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kapapakiwataan niyan. Kaya mo to, na ayakyapusan ko Abu Talib na mindud sa limu Allah, tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kafir sa kanyan, di mapaparatea sa ikwallah, na ayabu umyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na mataan alalayaw ng kuso kipupanginakan rakas sa daa sa taman sa diya ko sa paran wala. Palalayaw na niyang kuso kipupamanginian sa daa sa iku Abu Talib sa taman sa di sa paran wala subhanahu wa ta'ala. Nagito'y sa bapa ipupamanginin o Rasulullah alaihi salatu wasallam sarilaan niyan so Abu Talib na taman sa ini turunun wallah subhanahu wa ta'ala ang ayat sa isa surat at-Taubah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ma kana lin nabi walladina amanu. Ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Daatig Rasul atig wallah subhanahu wa ta'ala da mapatut ku nabi agusumya maratiaya ibayran pangnin sa maap so mga pananakuto. Ubayran pangnin sa daan so mga pananakuto ay maana niyan na isasakutuiran sa wallah. Apia penik katutungan na iranun. Kalagi du Abu Talib ay maana niyan na bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apiap ni katutungan na iranun, kuuriano kaya payagyan kiran amata-mata na siran na mga tao kunara kadyahanam. Niya payag so Abu Talib na ay maana niyan na tao kunara kadyahanam sabab sang kutadin para tiya. Na sabab ro mga uripin wala na initurong penang kaayat innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mata-mataan asakahay Muhammad na ding ka din keturu sutaw akya bebayaan ka. Dinggan keturu sutaw akya bebayaan ka, kebebayaan ka. Ugaid na su Allah ipakaturun. So Allah Ta'ala na turuun yan, pengguna na unian so tao akabaya iya nakaturuan. Na inwa iya ayamanan yan na ayap kailay tanong na pamanamiya maka sakit-sakit ikatiro sa mga tao pamanan pedinian pagnangan sa katiro sa ayamanan yan na lagi diyan na miyaratiya sa ikwala mapara-parati nutuang ko to pamanadin yung pagnangan sa katro. Na penanggilaan tanwanan mga uripan wallahu ta'ala ay maanan yan na di mamanutul ko agama. Inutuwaw pa ma naso Allah subhanahu wa ta'ala na Peter yan ading ka din na maturo so tao ay maanan yan na nakuan. Anda ba ini
turuon na ka, kabubayan na ka, kangguna na unian ka, mata na swallahu ta'ala na iyong pakaturo. Sa kanya ni mata o kulang-ulang na tao, aayama na niyan, na miyang guna na o, gusto matao, gumatao kulang na tao, aayama na niyan na madididig. So lagi di ka aayama na niyan na Muslim, nagibuo pa man nakapkailiang ka, kumay ito akaribatan niyan, na ginakwa na papaka, di nga di pakakaroon mga anapuso yan. Di nga pagnangan sa katuro, di nga pamulaan sa katuro, mapaparatiyad no to. Nagibu ay na niyan na di niya nakape-perfect. Why? Kapag iswa ka, ginawang ka sa ikiran. Nagyan ng mga uripon wala na pananggilaan tanwanan. Kaubatan no masugukang kayo pamana ayat o pamana Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa na ba sa katanwi penggeri di kumanusia? Kenapa sa katanwi belason? Nagus kenapa sa katanwi pa kanaraka ku manusia? Kenapa sa katanwi magulugong ku naraka jahanam? Kasuman Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab pa Peter Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panulunan nakaswa agamaw wallah, agamaw kadnan kaya Muhammad sa pakaw kita nakasa ay maanan niyan na kabilang ataw. Pakaw kita nakasakawangan. Pakaw kita nakasakawangan. Kenapa nga property sa rasa? Kenapa nga pupapaka pagito-ito Sabab ko kita tanan niyang ku ilmu. Na kenapa nga pagito-ito Mga urip no Allah. Na maanan niyan na pakipawala kaon sa seiko kita mapiaka pawala. Kenapa mga rarata ba sa apakinagakaw na taman seiko kaatawirong nagutaman seiko ay maanan niyan na mga luksyan na pamana ipanginsultong kaon. Nah, mga urip no Allah, bula bosang kaya bulan na Ramadan, ka bilang atawan tanuang ko to pamana kapapanulong tano, kaya mo to, naso kaya wapat, waya maanan niyan, o Abu Talib, na minipantag ito ku ulan-ulan na Rajab, o di na adna miya katiroon sa minipantag ku ulan-ulan Ramadan, ika-10 sa ikwaya maanan niyan, na kaya baliw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asugu agu Nabi. Badan ikan mulan, mga uripan wallah, kaya pakaliw, liwiran ko, katatarong ko iran, sang kutwa pamanamasa. Kaya sugatiran au pamana economic sanction na seeko balintad abangun o Abu Talib naron sira na yaman niyan na matitimo na naron din mambuki pantagan au pamana ron din mambumiya mapat so Abu Talib sabab pro yanan mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala dadin makasulod ko agamaw wallah subhanahu wa ta'ala agamaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami palulu mamakaian su Rasulullah alaihi salatu wasallam mi palulu mamakaian na ayamana niyan na miya panutulaw pa man na su Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayataman na miya pang niniyang kuwallah na katagu kepada lemso Abu Talib seiku minu-minu sa pamanakasik saan seiku neraka jahanam. Narun kepada lemso bapak yan na so Abu Talib sabab ko kini pangalimun yang ko Rasulullah naguso kaya dipinsaan niya noon, kaya lindingan niya noon sa di kabinasaan waya makna niyan nada pamarateya. Kagi mau to na mga uripon wallah matag bedena yang mana niyan namanya kadua-dua ulan kadapan mada subuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiki bapak yan na ayap mana tiarima wallah subhanahu wa ta'ala na supman su Khadijah ada rudu pak yan ayam mana niyan na ini pagayum niyan ini surutian seiko kaya pakat tepiran na gurun minitabu ayam mana niyan na kaya Nabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana na miyakwaw na mapya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyutwi sabab apakatatay niyan so Khadijah sang kuta ay mana niyan nakapakatatapiran
Daden pangaruma sa ayam ananian na ikadwa sabab sang kutaw pama dan yan din duwain suka di dia kasabab sa kita taralawang utakap kabubay inyan. Nasukewa pato kadi dia nagyutoy kaya pakapangarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa madakal kakagya ana mga sabab ay ni pangaruman yan sang kuta mga bae kaalwi tanubo umiyog sallallahu ta'ala kagigyuto so kita tararuwa kapdi nagulimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Igira matsusuga tau pamana rata ginawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya dirun di makapayo-payo na suwaya maanan yan na suka di dia. Aya dirun dia maanan yan nang gusto ko tabuk na so tamo ko kadi dia. Na gina ni sabab apamana su Rasul sallallahu alaihi wasallam na tantuwa pamana mala so kini kerataan aginawa niyan si kudarun pa yan na suka di dia radhiyallahu anha nas sabab sa mga uripan wallah na pangnintanok wallah ay maanan yan na sumanga bair tanun na mapaganadiran pia-pia pamana aya minus na pamana bateiran so kaya pagintaw kadidia ko ini tugalin o mga ulama tanua mga kitab madaklatan to ay ni panugaliniran gina niyo pamanap kitab ang mga ulama tanu anda ba ini pangwakan usang ka ng mga kitab papagapinaniran sa ayam ananian pediran di pesan sama itu kakagya pirap man di manggesto si isko karatas agugyang ko tao pama na ayam ananian nang gyang ko tadu kawiran nun sa kanaba silang peplaba sa kaplaba sa dunia pangadi ini pia-pia so kaya pagintaw o mga baik ko Islam kaan papakat ugup sang kuto pamanaka papakabagro para tiyaniyo sa ikwallah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.